He taonga hokoi I ngaro, he taonga hokoi kua hoki ake anō ki ngā ringa o tōna kaitiaki ake. Mata kui ana tērā o ngā manu ori rongonui o te ao Maori a Tina Cross I te kitenga o te heitiki I hoatura ki aia e tōna pāpā I mua I tōna matenga. Nō tērā wiki ka tāhaitia te taonga ka mehameha nei I tōna waka, engari nā ngā karu hō miromiro o etahi tauira no te kura tuarua o te puna o Waiorea, ka kitea ka whakahokia. E whai ake nei ko ngā whakamahuki. Oh yes, I'm going to start crying now. He tangi o te harikoa o tira te taunga wairua, kua hoki mai anō tētahi tino taonga o tōna whānau. I thought at the time it could end up in somebody's wheelie bin, just dumped in the tip without knowing, you know, thrown in the bush, thrown in a river, never to be seen again. He mea tāhai te taonga nei I te taraka o tīna I tērā wiki, I aia e prakitihi ana mo tētahi whakaaturanga. He oi nonanahi nei ka whakautua ona I noi, nā ngā karu koi o ētahi tauira tokorima no te kāreti o ngā puna o Waiorea. We were just walking, we were just having fun and stuff, and then we just seen it hanging on the tree, and we didn't want to touch it, 'cause it might be tapu. I heard from the principal yesterday and then I said there's one distinguishing factor and that's the curved back. When he assured me, yes, it does have that, I just said, that's it. That's my tiki. Nā runga I te pai o ara tau mahi ka tā kohatia e Tina Cross te kotahi manotāra ki te tokorima rā me ētahi tīkiti ki te konohete krihi me te nui o tāmaki makaurau. Ko te pātai nāia nei, ka ahatia tēnei pūtea e rātau. Christmas coming soon, something for Mum? Oh, yeah, I don't know. Aha koa te aha, e māramāna, kaore he kotahi manotāra nui ake I tēnei ki a Tina Cross. Find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me. I think I'm really lucky. I think Dad and my tupuna and spirits have looked after me. Mikey Sherman, Te Karere.